Yes, abakunzi b'Intare official muraho murakomeye mukomeze mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo. Turi ku cyumweru n'ubundi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Uno munsi kabiri urumva ko zabaye nyinshi. Imirwano irakomeye kandi irakomeje, aho ikomeje guhuza umutwe wa M23 aho uri guhangana n'imitwe myinshi ya FARDC, Wazalendo, FDLR n'ibindi budumbu ubwinshi cyane. General autoproclame Mutayomba bamurashe. Turaza turebere hamwe Mutayomba yarashwe ute, byagenze ute, byitwe gute se muri Gatoyi 0.0. Ibinyoma se n'ibihuha biri kugenda bivugwa mu nkengero za Rubaya byo byaba byifashwe gute, ndetse no mu gice cya Ngungu. Amakuru y'ibinyoma aragenda arasirikira, ariko ndashaka kugira ngo ukuri kose muze nta handi mwagusanga buretse ahangaha ku Ntare official. Ku Ntare official rero niho hantu honyine mwasanga amakuru y'ukuri, nta handi buretse ku Intare official. Ibintu rero byitwaye gute? Gusa icyo nababwira cyo nuko muri Minembwe abaturage uno munsi babashije kujya ku nsengero bajya gusenga ku bwinshi. Bagiye gusenga rwose, bagiyeyo bimwe bikomeye, banasenga banashimira n'Imana kuba yakomeje kubarinda ibitero by'indege n'ibitero bya drone bya FARDC. Rero urumva ko ni amahirwe navuga akomeye ku bakunzi cyangwa abarwanyi ba MLDP twirwaneho, ndetse n'abandi bose bakomeje guhangana na ririya huriro rya FARDC mu bitero bikomeye bakomeje kugaba ku baturage b'abanyamurenge mu bice bigiye bitandukanye. N'amahirwe akomeye rero ubona ko ibi bitero n'ubundi byakomeje gusubizwa inyuma. Ariko noneho bakunzi b'Intare official mbabwira yuko tugiye kubanziriza n'ubundi tukavuga kuri ibi bitero biri kubera hariya muri Gatoyi. Gatoyi guhera ku itariki 16 nk'uko twabivuze habaye ibitero byinshi byagabwe ku Ntare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zigerageza kubasubizayo, ariko none ikintu cyaje gutangaza nuko Generali Mutayomba akomeza kwirata, agakomeza akavuga yuko yafashe intwaro za M23, mu gihe ahubwo intwaro ziwe izafashwe ziwe ari kuzita yuko ari donc intwaro zafashwe iwe arazita, akavuga ko ari intwaro yafashe za M23 kandi ari zo M23 yafashe iwe. Harimo mashinigane 6 PKM, harimo RPG 2 ndetse na 12 yabashije gutwikwa, ndetse nawe araraswa arakomereka, n'abasirikari be 6 bari bamurinze bahita bapfa. Aya ni amakuru yizewe kandi amakuru y'ukuri mutasanga handi buretse ku Ntare official. Amakuru mutasanga handi mutagibwirwa n'abandi buretse Clever Bemba. Clever Bemba rero ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza, mbifuriza impagarike n'ubugingo, mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza ibyiza byose Uwiteka ashaka yuko ibi tugeraho. Ibintu rero byakomeje kuzamba abantu banjye. General Mutayomba yashatse kuza hariya muri centre avuga yuko yari afite gahunda yo kujya gutwika inzu yo kwa Mwami Bigembe, ariko ntabwo yabashije kugerayo. Dondi mu general piano atoname we peace yurusu tuyurusu. Uyo nawe yapfuye, ni General Cyunguti Majagira nawe yarapfuye. Nguyu nawe yarapfuye. Cyungujuguti ari Cyunjuguti Majagira nawe yarapfuye. Nyuma ya baba colonel n'ubundi ikigaragara nuko bamaze kuba benshi. Amaze kuza hariya muri centre rero yaje kugwa muri ambiscade, yarafite abasirikari benshi ariko araraswa, ndetse na mescote ya 6 ahita yicwa n'Intare za Sarambwe hariya muri centre ya Gatoyi. Imirambo yabo iracyari muri centre. Ubu nubwo nongera no kumuvugaho rero icyangombwa mwakagombye kumenya nuko yapfuye.
Generali Cyungu yarashwe ntabwo ari yapfa Mutayomba, ariko nawe ngo ari hagati y'umupfu n'umupfumu, bishobora kuza kumuhindukana iriya ntera hamwe mbi. Generali Cyunguti Majagira nawe yapfiriye hariya muri .0. Undi mujenerali nawe uzwi ku mazina Kihuwa Mateso Ngoma ni koloneli Kumumungeti, nawe yararashwe hariya kuri .0. Ikindi kandi nuko hariya .0 intare za Sarambwe zikimara kwafatanywe n'amadubu zaje gusanga agasozi kose kari gatuna nta baturage bari batuye. Kumbe abarundi FRDC Wazalendo bakagize irimbi. Gusa ikintu kibabaje kugeza amagingo yanga nta wamenya ngo bagiye bashingura bangahe mu cyobo kimwe. Ariko ku makuru yo mfite rero yizewe, Clever Bemba n'abakunzi b'Intare Official ngiye kubereka nuko haje gusangwamo imva 232 z'abasirikare b'abarundi, abasirikare ba FRDC na Wazalendo. Numbaze cyakora ngo ndaza ngusobanure nkubwira ati Wazalendo umubare wabo nuyu, FRDC umubare wayo nuyu, abarundi nuyu, ihuriro ryose ngo nabo gusa harimo imva 237 ziri kuri uwo musozi wahinduwe irimbi mu buryo butari buzwi. Kumbe abapfa bose na benshi hariho benshi n'ubundi bacyanamye babuze ababahabakura, baracyari hariya muri .0. baracyanamye ku rugamba, ku mirongo y'urugamba. Anga rero ibihuha wenda hariya kuri .0 nuko nari mbisimbutse, nari narangiza ino nkuru ya hariya n'ubundi muri za Gatoyi. Muri za Gatoyi abantu ndashaka kugira ngo ntimwemere ibinyoma biri kugenda bivugwa n'abantu. Hari ibinyoma biri kugenda bivugwa n'abantu bagenda bashyiraho ibinyoma bakavuga ati ngo centre ya Rubaya ngo Wazalendo ngo bayegereye ngo bona yuko ngo bagiye kuyigeramo. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa rwose, reka nongere mbabwire ni ikinyoma cyambaye ubusa, nta nakanunu ko kuyigeramo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, baravuga ngo nayo ngwirugarijwe Wazalendo bari kurwanira muri Nkokwe, intare za Sarambwe zabakuyemo. Wazalendo bari muri Nkokwe, intare za Sarambwe zabakuyemo. Nkokwe irakondororwa na mama 23, ni hariya ni muri sheferi de Wahunde, sheferi y'Abahunde. Intare za Sarambwe zamaze kubakuramo. Ayo nandi makuru n'ubundi mbazaniye. Abandi bakavuga ati ngo umuhanda wo kuva Sake werekera Masisi ngo urafunze. Icyo nacyo ni ikinyoma. Nuko ngo kugeza amagingwa yangaya urava Masisi ukajya Sake nta muntu numwe ugutangiye, nta n'ikibazo cyuhuye nacyo. Ibi nabyo ni ibindi, sibyo? Ndashaka kugira ngo mwese mujye mubona ukuri kandi mwumve ukuri, nta handi mwadungukura buretse kuri Macho TV show ndetse no kuri Intare Official. Gusa ikintu cyo nababwira cyo nuko ibintu bisa naho biri guhindura isura inyuma yuko yaho FRDC Wazalendo baje kubona ibikoresho. Muribuka ibikoresho byageze hariya muri za Pinga ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2026, ndetse bakaza kubona n'amafaranga. Hari akabaraga byongereye muri Wazalendo kuko byagabanyijwe. FDLR biherabwa abo kwa Dominique Ndaruhutse, bihabwa nabo kwa Jean Marie Bonane, ariko nawe utari kumvikana mu buryo bwuzuye n'uriya Dunia Sauli Inyasi. Ubona ko na mu operation yabo bari bamaze gupanga, bamaze kwihereza itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri ko bagomba kuba bamaze kwisubiza ibice bigiye bitandukanye, n'ubundi ari bo babikontorora. Byarananiranye. Ubu ngubu bari gukora bya bitero shuma. Hari amakuru munaza mukabona abantu baza bakababwira ngo Kinigi, Kibabi, Kazinga n'ibindi bice ngo Wazalendo barimo. Ntabo rwose, reka mabwiza ukuri, ntabo.
ntabo, nongere mbisubiremo ko ari ntabo, ahubwo nibyo bari gupanga bari kugira ngo baze gukora bwa butero shuma, ariko baza guhura na frappe y'intare za Sarambwe zibasubiza inyuma, basubira inyuma ndetse bahahurira n'uruva gusenya. Aya ni amakuru rero reka nyababwire yandikwa n'ibinyamakuru wenda bya hariya bya FRDC. Baravuga ngo kuva mu gitondo ku itariki 20 none ku cyumweru, ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026, Wazalendo ngo bamaze gufata santere ya Gasenyi. Santere ya Gasenyi irimo M23 nubwo bari bagabyemo ibitero, ariko intare za Sarambwe zibasubiza inyuma. Hano bakaza bakavuga ngo ndetse ngo babashije kugera muri Sheferi de Bahunde, ni muri groupement ya Kibabi, ngo mu birometero 24 uvuye muri site miniere ya Rubaya. Aya naho ni amakuru yo kubeshya, ntago bari muri bino birometero. Gusa icyo bavugaho nuko abarwanyi 20 bo muri groupe ya Wazalendo na FDR babashije gufatwa na M23. Urumva ko niba hari abarwanyi babo bafashwe, iyo ni intsinzwi. Turabyemeranyaho. Ni kuri uno munsi ku cyumweru hafashwe imbunda zabo 6 zo mu bwoko bwa PKM ndetse n'ibikoresho byinshi, iyo bita munition nyinshi. Gusa wenda abaturage begereye muri biriya bice, iyo bari kumva urwo rusaku rw'imbunda n'uburyo bari gupirona, abaturage wenda bashobora kugira ubwoba. Ariko icyo nakubwira, umujyi wa Rubaya ni umujyi umeze neza, ni umujyi utuje, ubona ko nta kibazo na gike kirimo. Ibingibi uko byaba kose, umujyi wa Rubaya yo uratekanye, umujyi wa Rubaya umeze neza. Aha rero hari agace bita Karonge zo ni nyinshi, korine ya Karonge Wazalendo bagerageje gupironayo, barasayo ndetse barasa na Cyugi, barasa na Kinigi. Donc kurasa avegrema, bya bindi byo kurasa byabo avegrema, ariko ubona ko nta objectif ntacyo bagezeho, ndetse naho bari kurasa baturutse, intare za Sarambwe zabashije gusubiza ibitero byabo inyuma. Ejo bundi niho mwabonye ko intare za Sarambwe zabashije kurasa drone zirenga 50, ukabona ko abaturage n'ubundi bo bari mu byishimo by'ibyo bikorwa n'ubundi byakozwe n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Mwumve ko icyo nababwira cyo, ibitero bya Wazalendo rwose ntacyo bitwaye ku ntare za Sarambwe. Wenda ndabivuga abantu babyumva yuko karana akadodane ariko ntabwo igabanya umuvuduko, ariko ntihagarika umuvuduko, ntabwo ihagarika intare za Sarambwe gukomeza kwa advancing. Hangano none reka ndebe amakuru nkura ku kinyamakuru cya Alliance Fleuve Congo, bo icyo wenda babivuga ku bijyanye n'ino mirwano, kuko nabo barandika ariko urasanga ko ari kuri bya bindi bya Kavumu. Nukuvuga ngo abamirise bo muri Wazalendo muri iki gitondo cyo ku itariki 22 baje kwataka muri site ya Kavumu, bahangana n'intare za Sarambwe Wazalendo. Une incursion des miliciens Wazalendo a été enregistrée ce matin du dimanche 22 février 2026 dans la cité de Kavumu. Des échanges de tirs ont été signalés entre Wazalendo et Alliance Fleuve Congo M23, qui a contenu l'attaque de ces miliciens venus du parc de Kauzi Biega. Baje kwataka baturutse muri Kauzi Biega ni muri iki gitondo, ariko n'umunsi w'ejo ibitero byari birimo byabereye ndetse n'hariya za Katana, aho hari umurwanyi wari urwariye hariya muri centre de santé ya Katana w'umuzalendo, baza kumwiba kuva muri icyo gitondo. Amasasa aravuga kugeza saa 6 nimugoroba, arongera aravuga ku buryo byageze amasaha 12:50 ubona ko centre ya Kavumu, centre commercial ya Kavumu yamaze kubamo Wazalendo benshi ndetse n'aba FDLR. Cette attaque n'était que des incursions, car les lions de Sarambwe ont encerclé toutes les forêts de leur zone libérée. Nduguwa ngo bakimara kuza, intare za Sarambwe zahise zijya kubagota
ku buryo kuba ngo barasubira mu ishyamba byababereye ikibazo gikomeye. Gusubira muri parike byababereye ikibazo gikomeye rwose ku buryo bukomeye. Hano rero amakuru akavuga ko Masisi, Kare, Bunyakiri ndetse n'andi materitwari yose akikije teritwari ari limitrofe na Kauzi Biega, donc ari mu nkengero za Kauzi Biega, higanjemo harimo Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro iva muri yashyamba ikaza kugaba ibitero yaba muri Masisi muri kino gice cya hafi ya Zangungu yo hirya akaza no muri Kare ndetse no muri Bunyakiri ndetse no muri teritwari ya Kabare, baza kugaba ibitero bavuye muri parike, ariko intare za Sarambwe zikagerageza kubasubizayo. Amakuru dufite nuko abarwanyi 9 baguye hariya Kavumu, abo nabo muri Wazalendo. Bivugitse ko rwose bashobora kuza guhura n'ikibazo gikomeye, kandi ukabona ko hariya Kavumu ari agace n'ubundi gasa no kegereye Lake Kivu. Burya kegereye Lake Kivu kuko kugira ngo uzave nk'ariya za Ruhihi uri kwerekera Kavumu n'ahantu harimo iminota 30 kuri moto, kandi ari umuhanda mubi, arimo akomeje umuhanda werekera Bunyakiri, ubundi ukomeje winjira muri Parke Nationale ya Kauzi Biega. Ukabona ko ndetse amashyamba arimo nko muri Warikare, ubona ko Wazalendo barimo. Wenda hano reka mbiba somere mu Gifaransa. Masisi, Kare, Bunyakiri et les autres territoires de la AFC M23 limitrophes de Kauzi Biega ne peuvent être repris avec leurs armées obsolètes, même approvisionnées en munitions ou en nourriture est impossible. Toutes les forêts, villes et villages jusqu'à Warikare, au mieux encerclés par l'Alliance Fleuve Congo et nos zones libérées, sont plus sûrs. Les lions restent constamment vigilants. Nous croyons que ibice byinshi byo muri ariya materitwari n'ubundi ubona ko ndetse imigi n'amavirage byegereye iriya Parike Nationale ya Kauzi Biega, ubona ko Wazalendo n'ubundi bagerageza kuza kugaba ibitero, nubwo intare za Sarambwe zikora zibisubiza inyuma. Ariko saho ngaho nyine ni mu bice byinshi bigiye bitandukanye byegereye amashyamba, nk'amashyamba yo muri Warikare. Ibice byinshi rero ubona byegereye amashyamba ya hariya muri Warikare, ubona yuko ari ibice bigiye birimo Wazalendo, birimo FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ubona ko igihe cyose babashaka kugira ngo bajye kwataka ibice birimo Alliance Fleuve Congo M23 ndetse no kwibasira abaturage bari mu bice byamaze kuba libere. Intare za Sarambwe rero ubona ko zigifite urubanza rukomeye ngo kugira ngo zibashe gukemura, rwo kwirukana no kugira ngo zibashe gusekiriza ibice bigiye bitandukanye n'ubundi Wazalendo bakunda kuzamo. Bakunzi rero b'Intare Official, bakunzi ba Clever Bemba, ndabakunda cyane. Nta handi rero mwajya musanga amakuru agezweho, amakuru y'umwimerere, amakuru y'ukuri, amakuru atavangiye, amakuru y'ingirakamaro uretse ahangaha ku Ntare Official. Ndabakunda cyane, reka nkomeze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, gukomeza kugira icyumweru cyiza, abakristo mwese musenga ku cyumweru, ndetse no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga nk'uko mbibabwira. Uwiteka akomeze kwibana na buri wese wakoze subscribe ahangaha, kandi icyo nababwira kimwe, ni muze abashaka kugira ngo mujye muri groupe Intare Official, inimero niyo ngiyo, ni muze rwose mwinjire ku Intare Official, munasanga amavideo n'ibindi byinshi tutabasha gushira kuri YouTube channel. Mukomeze rero mugubwe neza, Imana ibahe umugisha. Ciao.